Akwaba sonko enkoma wa wohwe mesabre e wotuma GHFD kase yi eso nyamehwa mopa bebre na enchia kase enso so enko ema obibia sedane da munya ebre eje eja etie ensem ayede ebesomo ewo yefidi kase yi eso ekeskapa enimidi na Ghana wahala jumedie ena wani eguso a wohwe na enedai veteran high life musician adodwa na enimno from ages mame akosia Japan nedai wodin simbi ababetu eye ejam efa yam papa Jerry John Rawlings ehu efutu obi a wotu no enioma bi a woka edekire no achese wentie one fa so pa enti asese papa yi ente eye asibium no wa regret pa eye na ebusuafo se de wuni no won se wota ne wo nananom ana se woni mpanifo etnam se wo baba be firi mu ana se sa bibibi baba be koso am sa ya ne ye mpanifo no omo wani wo mo wo enioma bi a like omo sense hunu se we die enkoye ma menka we nche me ba we ma mentu me ba we fu ma menka we nche me ba se na enu bi na chese ye ma mi etwemu am yem papa wanya ni baby ko JJ Rawlings ene no etwetwen eye enkomo efa ne nwomto how I was celebrating eye ne anniversary na ne da was celebrating eye 5 years no ena chesem ne last anniversary wo ye yem papa ehye no ma ne hunu sem sa 5 years anniversary na say 5 years celebration na da ne da wodi egu akwam no aya na emwa na wo mo emese a lot from wo mo side because also wo mo tete na na sem wo mo ye enkane no wo mo na etonyo matimu say yes nipa no wano a watworo ne nsem wonim de waka ensem no wuti atimu say we aba wo mafutuo wo mwe ye chesem ahosepe enwom eno nti wo hu ne sem ehu be hia senka at least every year bia no obeye anniversary ede ama na nwumto no na eno na ye mame echiremu am odo say ye papa wanya ne baby ko de nsem no etu edwa ede ema no ni nyina no krampo no wantimi amfa wo city anya wo yobu na so egu ensem no eso a wo ye na adwen say anka on November 17th enanka wo beye den wo bedi eye ni juma na so wode ne anniversary be hihye eye eso na like ye last year mpo na nanka beye na COVID-19 ena otu ede ehye eye eda ekokosi November 17 2020 enumu ena de November 12 ye papa eto na nanom ewo eye ensedum enti what na se na wodwen ho na wosusu a wo hu ne se awahwere adekase because enka wotie ye ena wode ne nsem no edi juma anka bia every year bia no owo futu a wode be man every year bia nko benya nkwanshe ensema wode be man every year bia nko bi obema ne ensem bia ebeboa ama ne dwumadi a wodie as high life musician no etimi etu empom enti what na sepa na wodwen enwo a wo hu se wahwere adekase pa nenso ne ya ebiemu nso se wentimi entie papa no na futuo na wendi eso na ebusuafo man kotie ne nsem na wode etu edwane ba ye beto aso verse no buy no obeji Mike ase anka every year kamenya sa high life program no me ma men train 5 years na kamenya because they miss it omo miss the real high life meant you na me twa ma me 30th anniversary so me 30th so last year anka me kwakoye na COVID ne bae me beji conference ta me booking ni bibia na COVID ne ho beji mu enti COVID ne ho beji mu wie no na chese e wo se me de ba this year enti my birthday is 17th November. Mrs. One is 17th November. And I'm 12th November. I just say, a year only too much say, men and in celebrated 30th, no. My antenna man every year, no. I'm an ambassador every year, mammy. Or regret to so win tea my regret big time. Se penika samoa. Now would this way, boy. Come a year, a be cranker, and send you a Quebec catcher me crampo every year, no crampo. Kebesa and Emma Bebre. But Mimi Fusa me 30th anniversary. And this is now say enache say mame edenensem no etu eye edwa wo disclose ye o chemo say senka otie yam papa nko gidi ye senka papa yi
anka ni years a wode tena ya asia na wo twese 5 years na ebe so amana ye na anniversary no kada 4 years no ko benya futuo de free papa yi hono mon kakran ebe bi ode eye ni industry na na san kebe ma ni industry no enso etimi etumpo na so wentimi entie ni amache se ye papa yi wa free mo nti wa no de otimi se adekase pa e na wa hwere wonya wo bia ne seso ewo eye wo mayi mu ensusu ebiem na ode ne nsam no etu edwa ewie ye no e na dodo na e kasa wo mpodiem woni ni nya enkitamudie e na otimi ka sa ensem we e de cho na obi nsusu a wono de wonimpa se ne papa nie anase ne busuani enie na nsusu wanya papa no entimi no antena se amon komo amana nkan ntasem bi amfa nche no nsusu enka eye edem yehwa yen papa owu yen nsem bebre e na pie free ni wo no echi ede aba womo ebo na baso e woni dwume pa wo yeye womo ensusu achesem womo hu ne se nyoma bi wo ye editi a womo maame no ne womo papa no anu nti no womo entimi emfa ne bone enche ne to mu ne se ni wo na wo ye ne de eye asotwe no amache se ebiebi nkrofo dodo na eni afa ensem no ehu na eno ena chese amaye maame edi etu dwa odi enam so etu efum ama obia ehu ne se ehu behia sa wote wonom na se ye ka bibi cho na se panyimu bi a wadrum pepeso bi etu ofu a na ewo se wahwe na watie na wo de abobra because unim pepeso anipa no obedi no wo eye asasi esu wotie ye maame ensem ya won so den ena wo betimi aka ede afa ensem yi hu for wadwenkyere no ebra ewo tuma GH comment section ebiem nso like videos na share ewo all the social media platform eso obetimi so follow ya we IG page na Twitter page so tuma GH_ Facebook enso tuma GH na make mo se COVID-19 no enko ye ntimo ma ye nhwe ye nose mask hand sanitizer na washing your hands with soap and running water no so no moma no enko toten emfa ema ye yetimi aboa etu yare no ase ekres kapa enimidi aha ene brebe ma mekwan ama medi dwumadi no esi desone ye besane hia